Doanya gimana? Amin. Sholat deh, sholat dulu, sholat. Sholat dulu, Dedek. Dedek sholat dulu. Iya, sholat dulu, sholat. Sholat, sayang. Kenapa? Tuh, geluduk tuh. Sholat. Sholat, Dek. Berdoanya gimana? Belum berdoa, Dek. Hei, Dek, berdoa dulu sini. Sini berdoa dulu. Berdoa dulu, belum selesai tuh. Hei, Adek. Dek. Berdoa dulu dong, sayang. Berdoa dulu. Iya, udah sholatnya udah. Udah sholatnya. Sekarang berdoa. Berdoanya, ayo. Dek. Berdoa dulu, berdoa. Robbi habli minas solihin. Gimana? Robbi habli minas solihin.